Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba bijyanye n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi buze kugaruka ku mirwano ikomeje kubera mu bumanuko bwa Kivu, aho rero bitangazwa ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Hari n'abavuga ku gisagara cya Uvira cyaba cyamaze kwinjiramo imirwano ikomeye. Ibi byose rero ndetse n'ibindi turabigaruka mu buryo burambuye, turebe kandi n'amakuru akomeye akomeje kugenda avugwa ku mubare w'abacancuro bongerewe mu gisagara cya Uvira. Ngo sabe ubane natwe kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye itushyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka dutangire mu buryo burambuye. Amakuru ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru ku igenekerezo rya 24 Myandagaro hongeye kuba imirwano ikomeye hagati ya AFC ndetse na Fardc mu midugudu yitwa Numara muri sheferi ya Kigogo muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyaruguru y'Amajyepfo. Uko rero bigaragara amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko iki gitero cyagabwe n'inyeshyamba zaturutse ahitwa Ikiziba. Hamwe umwe mu bayobozi bo muri aka gace yagize ati imirwano yatangiriye mu murenge wa Intobwe ku munsi wo kuwa gatandatu mu mirongo myinshi y'abarwanyi batwirwanaho na Gumino Android Red Tabara na FC yagaragaye mu bice byo mu midugudu yitwa Rubumba muri sheferi yavuzwe haruguru mbere yo kwerekeza mu ishyamba rihaherereye nk'uko bitangazwa n'urubuga ACTU. Amakuru ari guturuka muri societe civile iyo aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe na Rumahongwa ziri ahitwa Muhizi izasarambwe ziri ku ruhande rw'ahitwa Rubumba mu ishyamba rya Mutunda. Umwe mu bavuga rikijyana wo muri aka gace yongereho ati Muhuzi, Kalungu, Bibangwa, Rubuga, Mwasango, Mukangupwe, Gatega, Kabareke, Kizuka ni Abazalendo bahari. Uwitwa Muhuzi ifatwa rero ry'aka gace nk'uko rero bivugwa. Muhuzi ifatwa nk'icyicaro gikuru cy'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yo muri teritwari ya Mwenga. Amakuru ari guturuka mu akara gace arerekana ko ku munsi w'ejo ihuriro rya AFC ryagerageje gutera Muhuzi ariko ntiryagira icyo rigeraho. Ntacyo AFC yigeze ivuga kuri iyi mirwano, ariko amakuru akomeje kugenda agarukaho ndetse anavugwa nuko imirwano yo ikomeje ibintu bitoroshye ndetse kuri ubu ngubu ibi bikaba bikomeje kugenda bikurikira ibiri kwibonekeza ku ruhando mpuzamahanga. Izasarambwe zamaze guha gasopi ikomeye abacanshuro baje gufasha Fardc urugamba. Nabyo reka turebe uko ibingibi bimeze. Aho rero umutwe wa AFC uri gushinja uruhande rw'ingabo za leta gukoresha abacanshuro b'abanyamahanga mu bitero bizabaye ku cyumweru. Bakavuga ko batewe uduce dutuwe cyane n'abaturage twahitwa Kadasomwa n'inkengero zaho ziri muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo ruravuga kuri ibi birego. Ni mugero BBC yabajije umuvugizi w'igisirikare kuri ibi birego byo gukoresha abacanshuro ntacyo arasubiza kugeza ubu. Imirwano hagati y'impande zombi yavuzwe kuwa gatandatu no ku cyumweru mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atandukanye yemeza ko yatumye benshi bava mu byabo barahunga. Mu itangazo Lance Kanyuka yashyize hanze uvugira umutwe wa AFC yavuze ko ibitero byo ku cyumweru ikadasomwa bizateye kubura ubuzima bw'abantu batari bake, guhunga kw'abantu benshi bahunze ibisasu byarasikwaga na za drone. Mu gihe gishize uruhande rwa leta rwakoresheje abacanshuro b'i Burayi baje guhabwa inzira banyura mu Rwanda basubira iwabo nyuma y'uko izasarambwe zifashe igisagara cya Uvira. Kanyuka arashinja abacanshuro bashya ubwicanyi, avuga ko kuri iyi nshuro batazataha mu mahoro. Igisirikare cy'u Rwanda nacyo gishinjwa gufasha umutwe mu 23 ibyo leta y'u Rwanda ihakana. Imirwano ikomeye kandi yavuzwe kuwa gatandatu muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, aho yanateye abantu benshi guhunga nk'uko bivugwa na radio RFI.
imirwano yo kuwa gatandatu kandi bivugwa ko yatumye umutwe w'M23 ufata agace k'imisozi miremire kayitwa Lulumba kari mu ntera y'ibirometero bigera kuri 80 uvuye mu gisagara cya Uvira. Pierre Mushela, umwe mu bategetsi b'inzego zibanze muri Uvira, yabwiye radio BBC ko imirwano yo kuwa gatandatu yatumye abantu benshi bava mu duce twitwa Lubumba n'ahitwa Kadijoka berekeza i Uvira. Mushela akaba yemeza ko amakuru bafite nuko izasarambwe zafashe agace ka Lubumba. Amakuru yemeza ko nanone bimwe mu binyamakuru byo muri Kongo kugeza ubu uruhande rwa M23 cyangwa rwa leta ibiremeza ajya makuru. Mpande zombi mu kwezi gushize zari zasinye amahame yo kurangiza intambara mu biganiro biganisha ku mahoro i Doha muri Katari. Ibiganiro byagombaga kugeza ku masezerano y'amahoro ku igenekerezo ya 18 Myandagaro, ariko intego ntiyagezweho nubwo rero impande zombi zasubiye i Doha. Hagati aho impande zikomeje gushinjanya kuba zatangiza imirwano ya hato na hato nk'uko biri kugenda bigaragara. Kuri ubu rero benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ko ibintu bitoroshye, baratangaza ko hakiri ibikomeje kugenda bigaragara ko ari ikibazo gikomeye. Dukomeje rero n'aya makuru turababwira ibiri kugenda bivugwa bijyanye no kuri Kabila, aho ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye Kabila igihano cy'urupfu ku birego birimo n'ubugambanyi bariko baramushinja. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabiye Joseph Kabila Kabanga wahoze ari perezida w'icyo gihugu gukatirwa igihano cy'urupfu ku birego birimo ubugambanyi no gufata no kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC uregwa ibyaha byo mu ntambara, ibyaha by'urugomo, iby'umutwe M23 n'umugambi wo gushagwirika ubutegetsi. Muri iryo buranishwa ryo kuwa gatanu ryabereye mu murwa mukuru Kinshasa, ubushinjacyaha bwanasabye ko imitungo ye yose yafatirwa. Kabila utari yitabye urukiko ntacyo yahise atangaza ku mugaragaro ku gihano cy'urupfu yasabiwe. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo inteko nshingamategeko yamukuyeho ubudahangarwa yari afite, aho nabwo atabonetse basobanure ibyo ashinjwa. Mu ijambo yavuze nyuma yaho muri uko kwezi, Kabila yanenze bikomeye ubutegetsi ubwo wamusimbuye Felix Tshisekedi abwita ubw'igitugu. Yananenze ubucamanza bw'iki gihugu kubera kwemera gukoreshwa ku mugaragaro ku mpamvu za politike. Kabila aheruka kuboneka mu ruhame mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Uretse icyo gihano cy'urupfu yasabiwe, Radio Capital rw'inkunga n'umuryango w'abibumbye ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Ciel Rukiriya yasabye urukiko rukuru rwa gisirikare ko Kabila akatirwa gufunga imyaka 20 kubera gushyigikira ibyaha by'intambara, agakatirwa gufunga imyaka 15 ugushaka guhirika ubutegetsi, agatabwa muri yombi ako kanya, ariha amarangamutima, akaba rero agomba kuriha amagarama y'urubanza cyangwa se icyo twakwita ko ari amafaranga iyo agomba kujya mu isanduku y'ubutabera. Mu gihe Fred na Kambere umunyamabanga uhoraho w'ishyaka rya Kabila PPRD ryahagaritswe gukorera muri iki gihugu kuwa gatanu, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko iki ari igikorwa kidacogora cyo gutoteza uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwasabye ko Kabila ariha indishyi ya miliyoni 24 z'amadolari y'Amerika kuri leta ya Kongo nk'uko Radio Okapi yabitangaje. Urubanza rwatangiye kuburanishwa mu mpera z'ukwezi gushize. Biteganyijwe ko urukiko rukuru rwa gisirikare ruzatangaza umwanzuro warwo bitarenze ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi gutaha. Nk'uko rero bigaragara, benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba ntibari gutinya kuvuga ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane, kuko Kabila nawe atari buze kubasha kwihanganira ibi bikomeje kugenda bimugerekaho. Bamwe rero bakavuga ko nta kabuza ashobora kuza kuvuka intambara ikomeye nk'uko bigaragara. Bikaba ari ibintu bikomeje kugenda biba mu gihe andi makuru akomeye ari guturuka muri aka karere agaragaza ibiri kuvugwa muri diplomasi, aho rero benshi bavuga ko Burundi bukomeje kwitegura intambara ikomeye. Ariko mbere yuko twinjira mu bijyanye n'iyi ntambara, reka tubanze tubabwire ko Brigadier General Gahungu akurikiranyweho gutuka President Ndayishimiye.
urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza Service National de Renseignement rukurikiranye kuri Brigadier General Gahungu Bertin ibyaha birimo gutuka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Brigadier General Gahungu yatawe muri yombi ku igenekerezo rya 21 Myandagaro 2025 nyuma y'amezi 3 akuwe ku nshingano y'umutekano muri ambasade y'u Burundi mu muryango w'abibumbye New York kuva muri 2021 aho yari afite inshingano. Hari amakuru yavugaga ko ubwo Brigadier General Gahungu yahamagarwaga i Bujumbura yabanje kubisanga bitewe n'ubukene yari afite bwaturutse ku birarane by'umushahara w'amadolari 7,000 atawe na leta y'u Burundi. Bivugwa ko amadeni yari afite New York harimo n'amafaranga agombaga kwishyurira abana be biga mu mashuri yaho yatumye atekereza guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa muri Canada, ariko ntibyamukundira. Ubwo Brigadier General Gahungu yafatirwaga i Bujumbura impamvu yabiteye ntiyahise imenyekana, gusa nyuma y'uko urugo rwe rusaswe ku igenekerezo rya 23 Myandagaro 2025 bizamenyekanye ko akekwaho gukoresha konte zitandukanye z'imbuga nkoranyambaga agatuka Perezida Ndayishimiye. Amagambo akekwaho gukoresha ku mbuga nkoranyambaga arimo ko u Burundi butagira ubutabera kandi ko bumeze nk'imodoka mu muhanda idafite umushoferi. Bizamenyekanye ko ubwo Brigadier General Gahungu yageraga i Bujumbura muri Gicurasi 2025 yatahise asubira mu kazi muri polisi y'igihugu, kandi itegeko ryaramusabaga kutarenza iminsi 3 ataragasubiramo. We ngo yafashe icyemezo cyo kongera abamurindira umutekano mu gihe Brigadier General Gahungu yafatwaga. Nabwo ngo babanje guhangana agaragaza ko atakabaye yafatwa n'abapolisi bayobowe na Colonel kandi ari general. Igikorwa cyo gusaka urugo rwa Brigadier General Gahungu icyagenze neza ku bakozi ba Service National de Renseignement kuko batabonye mudasobwa ye ari byo batekereza ko yabagamo konte yo wakoreshaga atuka umukuru w'igihugu. Brigadier General Gahungu akaba afungiye kuri kasho ya Service National de Renseignement Bujumbura. Abapolisi bamurindaga bafungiwe mu ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibyaha nk'uko rero amakuru akomeye ariko aragenda abigaragaza. Bikaba rero bivugwa ko mu Burundi hakomeje kugenda hagaragara case z'imanza zitandukanye. N'ubundi rero ni munyemerere tuje ku nkuru ikomakomeye irebana n'ibiri kugenda bigaragara aho umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi Reverend Rakobucya yashimangiye ko Burundi budateze kubana neza n'u Rwanda mu gihe butarahabwa abagerageje guhirika ubutegetsi bwo wahoze ari perezida w'iki gihugu Pierre Nkurunziza muri 2015. Ndira kuri yo yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye mu ntara ya Butanyerere muri Ubuye, kibanze ku ngingo zitandukanye zirimo ubukene bunuma mu Burundi, ibura ry'ibikomoka kuri petroli, itahuka ry'impunzi, gufunga imipaka bwafunze no kuzahura umubano n'u Rwanda. Ubwo yabazwaga n'abanyamakuru ku bijyanye n'igihe Burundi bushobora gufungurira imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda n'uburyo bwo kuzahura umubano w'impande zombi, Ndikuriyo yatsembye avuga ko igihugu cye kititeguye kubana neza n'u Rwanda mu gihe kidashyikirijwe abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015. Yagize ati u Rwanda rugomba kudushyikiriza abagerageje gukora kudeta, nirukomeza kwinangira ntabwo tuzasubira inyuma kubera ko abarundi bariyubaha kandi bihesha agaciro. Leta y'u Burundi yafunze imipaka mu kwezi kwa mbere 2024, hari hashize igihe kitagera ku kwezi itangiye gushinja u Rwanda ufasha Red Tabara nyuma yaho Red Tabara igabye igitero muri zone Gatumba mu Bujumbura. Icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yasubije ko ibyatangajwe na Ndayishimiye atari ukuri kuko nta nare hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe uwo ari wo wose w'i Burundi witwaje intwaro. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko idashobora koherereza u Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko iramutse ibikoze yaba yishe itegeko mpuzamahanga rirengera impunzi. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi ukaba rero wajemo agatotsi
warajemo agatotsi muri 2015 ubwo perezida ubwo hageragezwaga umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Iyi kudeta yari iyobowe n'abasirikare barimo General Major Godfrey Niyombare yabaye mu gihe Nkurunziza wayoboye Burundi yari yagiye muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kabiri 2025 abasirikare bari bari ku ruhande rwa Nkurunziza basubijeho ubutegetsi. General Niyombare, abasirikare, abapolisi ndetse n'abanyapolitike bari bafatanyije muri iki gikorwa barahunga, abandi baricwa. Uburundi buvuga ko benshi muri bo bahise bahungira i Kigali, u Rwanda rugasabwa ko bakoherezwa ngo bakurikiranwe n'ubutabera, ariko rukerekana ko mu byaha bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo intumwa zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda n'iz'Uburundi zahuriye mu ntara ya Kirundo ziganira ku bibazo by'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Hari hatangiye ibiganiro bihuza impande zombi ku buryo bwo kongera kuzahura umubano, ari byo byarangiye bitatanze umusaruro. Bikaba rero byari bigiye kudindizwa n'uruhande rw'u Burundi bwakomeje gutsimbarara ku mvugo zishinja u Rwanda no kurwibasira mu bihe bitandukanye. Ifungwa ry'imipaka rigira ingaruka ku rujya n'uruza, nubwo rero ingingo yo gushinja u Rwanda gushaka gutera Burundi no gusaba abagerageje kudeta yari zo zishyirwa imbere n'u Burundi bya nyirarureshwa mu kuzahura umubano warwo n'u Rwanda. Hari biteye impungenge nk'uko bigaragara ku Burundi bwaracuditse n'umutwe FDLR bishobora gukoma mu nkokora izahuka ry'uyu mubano. Hari ubuhamya bw'uko FDLR yagiye itabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo kudeta yapfubaga, kandi ngo gukorana kw'impande zombi ntabwo byigeze bihagarara. Ubufatanyabikorwa bwabo bwatangiye kugaragara ubwo umutwe w'izasarambwe we waherukaga kuba weguraga intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo z'u Burundi zakoranye byafi na Fardc mu kurwanya uyu mutwe. Hari abaturage, hari n'abatangiye gutekereza ko mu gihe ibikorwa biza gusenya uwo mutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bizatangira, abawugize bashobora guhungira mu Burundi, nk'uko umunyamakuru w'umurundi ukurikiranira hafi ibibera muri aka karere k'u Burundi n'amakimbirane yabivuze, witwa Teddy Mazina uheruka kubigaragaza. Ati nta gitangaza kirimo kw'intambara muri Uvira iteye uko iteye, batsinzwe bose bazajya i Burundi. Icyo nicyo kibazo cyihutirwa dufise. Uvira ni akamashu, nta handi bazahungira. Umutwe FDLR n'umutwe ufite iteje ikibazo umubano w'u Rwanda umaze igihe mu myaka irenga 20-30 ugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rukunze kugaragaza ko mu gihe uwo mutwe ugihari uzakomeza gushyiraho ingamba zikomeye z'ubwirinzi zirimo za aerodrome zagiye zigaragara zishwanyaguza cyangwa se zisama ibisasu byari biri kuraswa biturutse mu gice cya Goma. Kugeza ubu ntibiramenyekana uruhande rwarasaga ibi, gusa Fardc na FDLR bashyizwe mu majwi nk'uko rero bigaragara. Iyi ni mu gihe rero kuri ubu M23 nayo yagitangaje andi makuru mashya, rero yavuze icyishe inyuma ya raporo iyishinja kwica abasivili, aho rero bagaragaje ko ibingibi byatangajwe byari bigamije kuyoboza ndetse no kwirengagiza ukuri. Kugeza ubu leta ya Kongo ndetse n'uruhande rw'izasarambwe bamaze gusubira mu biganiro nk'uko amakuru akomeye akomeje kugenda bigaragaza, aho rero leta ya Kongo yasabwe ibisobanuro ku rubanza rwa Kabila. Uko rero bigaragara AFC ikaba yahagurutse itangira gusaba ibisobanuro byimbitse kuri iyi dosiye. Ibiro kandi bikaba bijyanye neza n'ibikomeje kugenda bisembura Fardc ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho benshi bibaza impamvu AFC ari ifashe ya mbere mu gutabariza Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri 2012 ndetse nawe wigeze guhangana bikomeye n'uyu mujyi. Ngira ngo murabyibuka ari mu mpera za 2012 nibwo urugamba rukomeye rwasatira ibice bizagoma ibyaje kurangira
abaye imirwano ikomeye izanwamo abasirikare bari mu butumwa bwa MONUSCO, haba imirwano ikomeye. Benshi rero bakaba icyo gihe baravuze ibitandukanye n'ibimaze iminsi bigaragara kuri ubu. Benshi bavuga ko hakenewe inzira ya nyayo kugira ngo amahoro, umutekano, kwishyira ukizana byongere bigaruke mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banywanyi no kumfunze page y'amakuru yacu yaragizweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo fyonde sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.